Sanibonani. Lolo mela phambi kwenu ngibadeli Zandile Nkosi, into representer Simunye Group. Sikhuluma nge-health equity. I-health equity ikhuluma ngetinsita tetempilo. Tinsita tetempilo sitfola tinsita tetempilo like ibo kliniki, masifika ekliniki ukuthi siphathe kanjani, akugcekwana, ngiyafika ekliniki ngiyagula, ngiyakhona kuphuma ngithole amaphilisi right, ngafiki maybe ngifika bokuseni sekutholakala ukuthi maybe ngiphuma futhi bontsambama angasidakali ngalutho. Point lokucala leyo. Lesithuna, akukhathatekile ngokwebulili. Ibulili asikhethi, angithi ibulili siyathi ukuthi uma kuthi kunebulili bantu abavanako babulili lobubunye siyakhona ukuthi siphile nabo. Ngokwelibala asigceki ilibala lemuntu ukuthi maybe kune-albino sesiyamgceka, sikhuluma ngaye, siyakhombana ngaye, abone ukuthi naye akaphatheki kahle. Ngiko nakuloko lokunye lesikubalako. Akukhathatekile ngokwekhubateka lomunye, asikhombi lomunye umuntu nakhubateke ngoba nawe kusasa utovuka nawe sewukhubatekile ungadi ukuthi kwendekeni. Nokudla kahle, kutholakala ukuthi maybe kufunakala ukuthi kuze ube healthy emtimbeni kufuneka udle kahle, kube netibhidvo otidlako, kungabi maybe kudla kunye ukuthi kudla inyama onke malanga. Ngako ngasho ukuthi ngiko nje konke lokho. Lesikhuluma nge-health equity. Ngiyabonga.